Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loomso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. The St. Joseph Services invites admission for MBBS in India and abroad. For more details, contact 94361 19558. Kinongelam jong ki South Liki Seng Bhalang ki bakintop ya ka Khasi Students Union, ka Ribha Youth Federation, ka Henyotrep National Youth Front, but ka Federation of Khasi Jaintia and Garo Peoples. Kilami jendat na ka jingelang bala khot penlong na ka Deputy Commissioner ban yakren, halor ka jing pentrai kamno ya ka project surok rel hapo ka ni ka jelami kalia. Kinongelam jong kini ki South Liki Seng Bhalang, amtang bakila penpau ya kajing persya halor kajing terwa ban pensdang biang ya kajing terai ya ke Sorok Rel Haribhoi District. Ha kajing ya keren bat kilat pathai khubor kinongelam jong kini ki Seng Bhalang kila ong. Kat baka sorkar kampat pentrai kam ya ke inline permit kaban yada ne kajing wan rung kertem jong ki bar jella bat ki menderi syapo kani ke jella megalia kini ai persya bait lakalong ha kano kono kodurru. Kiwei ki Seng Bhalang ki bala ya shimbenta hagani ka jingelang ki bakintop ya ka Henyotrep Youth Council ka Confederation of Ribhoi's People but ka Henyotrep Achik National Movement na Ribhoi District kila penpau ya ka jo ka jing dawa ban yang persya ya ka jing temu ban pensdang biang ya ka project ban shna ya ka Sorok Rel. Kumbalong naru pasdang hakabidi bet ka mat jong ka railway kamat ka ba syai ba ka ba ni juya keren na kawe ka Porsche kawe pat kumbala mathahi da ka HYC sengkimi apo ka jingilam jong iba robot jong kharjarin ba iroi par sangram nilayo kawe ka jibtha ka ba syai ba nakalian ka HYC Ribhoi District haju ka por ka HYC sengkimi kat bangim pat yo yaki an ki kendon ki ban yada ya ka jinglong petang jongi ka jai penriu nyimpat la ka ban pediang ya kita ki jingi keren habide perkara gue oi ni sungtu lada dei ba ya pakat habide bekani kamat le asem sungton kam syu ya ka ban wan ban ya keren ro henry ka jingwan jongi nak kalian ka sai mantak ka sini kalong bangin place on records ya ka jing persya nyelapan pau hakmat jong i ba Karshendi iba ka district administration kala shenia i kum pongsan kum shongkunor ka sini ngelayo ban penpau bah nakaliang keseng ang boy tanong rim ka basay bah pentri kami ya ka ILP ondal ada pentri kami ka ILP ya kita kiriwe ngin sa ikan hadil pat ngimong bah hadin bala pentri kami ka ILP ngila pediang ya kata kiriwe la ka ka bukit bro la ka bukit mar kani syai ban nakaliang jongi keseng ondal ada pentu kami ke ILP kajinya keren kan sabut kan hadin langin pediang nengin pediang ni kinu kicing kam ni seraikan hadin bana kaliang keseng bana kasi nyalayo urban ban IT ya ka dorkas ke memorandum ba Karshendi bat ngingit bana kaliang cungka district administration kan sa convey ka message sa ka government of Meghalaya but ika government of India bakin consider no it's high time mana kajinya keren nakaliang cungka district administration kala persmo persnap yangi bakal ada ke por kali kapor bangi kum kibru biha pan kat no ya kajing e jongi kum kajai penriu kam tam Ribhoi District kum ka sorkar ila pan pau bakadap da kajing e ka krau habide ka transportation henry nyela pan pau do ka basai ba nakaliang juga kajai penriu ru ka ut berkalinyar bakal ade kapor ka bangiru it's high time. It is the need of the hour bangi kum kaseng kum gajai penriu ngin yo no ya ka ILP shisndon tikani kadi ko message ka ba ngel apan pau nakaliang kaseng sya ka bor punya district berkum juro ya ka North East Frontline Railway i penpau gajing persya halor gajing temu jong ka sorkar banwanra ya ka negara railway sing negara state kedungi kakum ka meeting ka ba ilayo ban yakran nakaliang jong deputy commissioner ilaong ba kinonra ya kata ka rel kitmar Handai nakaliang juga seng, adu mentah. Kandai karel kitmar lane karel kitbriu, nakaliang juga SNM dalele rung inom sya. Namar ngi nakaliang juga SNM ngi tua syua bakin pentrikam syua ya ka ILP. Hane ka street ke jongi. Bat hadin kata ngin sala ban yakran. Kata kadai ganung rim ka ba ngiyeng nakaliang juga SNM ba horkit hordang. Banginom sya, bat ngin persya.
ya ka jing temu jong ka sarkar halor banwanra ya ka nega railway sing nega state ke jongi namar ngio iba hane state jongi ka an paniada yangi ki trai muluk kalong senjor shaba palat de nak kadau nak leng kaseng ni kwa shwa ba ka sarkar kan pej kan kmi shwa ki an kilat jing yada yangi ki trai muluk bat hadin kata ngin sa syong perkhat arge bedai ba kan nega railway ya mantahi nak leng kaseng ngi persya ya kan nega railway ba kanwan kan nega state ke jongi Tenre nak kalian kejungi hi katkum ka executive committee ke bangi asim ya karai baya mentahi ngimpat bidang ya ka railway la ka railway ke bukit marbam ne la ka de bukit breu ngimpat bidang namar ngisusi ban pensingo si pajba bagi sarkar jela kala de pas di resolution for assembly ban implement ya ka ILP tenre hadu mentah asnem tamru tempat jam 8 urlong ya kita ki jingdawa jong baru kiseng balang tudon po gejela te ya mentahi nakaliang jong ka kop hariboy district hi yadang yang persya baik ya railway pergidon sibun ki isu ki ba kamtam ka khoj ke suba mo ke jingwan jong ka railway non ke jing khoj jing jaban ke ban wan gejela ke jingi ya katul kan deka we ki menta ki bangin saya tai hadian khambapat ngi saya kerampat hadian dah ngi isong komiti Iwan Poi yang ni, dia je persya lembah ketika Jingalang, kalau dalang dak North East Frontier Railway, kapa lawan nanti nak buati, buat pi mana ngilami bet no nak ketika Jingalang, bertempau je persya. Jadi kepau je persya kalong halor kanurem, kapa nak liang kaseng, KSU buat kumjuk lang buat kini ki license FKGP, SNF, buat KRBF. Ladang isim naduk KSU naduk kena ispak prapo ila paul pa je persya ya kan tiral bat ka jinawa jungi ka di halor ka ini wan permit ban ladang ipet ha usnam arja khalai jindon jo khalai seng bat menta ki sau seng ina bu bet ka ji persya il tiral mar bakat nyimpat yo ya kana wan permit ban ulong hane po ka jela ka jungi bat tre kamru kunju bangin yo i dangi ki nongilam jo seng balang bat ka jai benru pai ba ki jungi daleleru yang porkit hodang ya kal tiral bat lada ni pois ane ka benta haba ni once ne sport DC office kejikli ngabu bat ngibu borok lang kalong kumno kata ka Megalia Resident Safety Security Act kabala pas ta po assembly muslim arja ka saw arja khanriu bat yoi lembah jong ne ka an ka wei ka ba dong kamha ka ba la ai bori kirang ba snong lembah ka district task force baba kirang ba snong haman laki snong ngane ki locality kidon ko hok joki ban peti ki kot sla ki bru wan nabat andre hadu menta ni padi ba kaladon ke constitute na kaliang DC office sya kane ke snong ke jungi kadang ai nuksa kom kanongpo lane ka mauro lane ka umsning bat kuntat teter te ka kamsong nia lada yangi ki khot yangi man ni kres pangal tiral ba namar ba tang ini ain ngi lapas na po kastit ka jungi kepada ka affairs jong state ka jungi ni pala ban kumlong do long snamika te ladangi phaipat sia ka online permit abang yu in rupungut ki MLA ki ba lapas ya resolution yu i ba sarkar India kampala ban ai ka jubab la hoaj ne em namata ka online permit te ka jingkhot jongi ka jingkhot joki menta lemba juga railway abade hane po North East ka pun sai ba kamdan jimut kendiat ru namar kene ka jikhi ru abangan ngan persaya pi bolong ni nakaliang ke district jadi tang kita ki executive member hapo jong kaseng kimi bat kene ka jikhi ngai thu pi nadu slam khat nai spa prapo bat unju nadu arja khatlai la yalam lenti ya kene ka jikhi lemba jong kaseng kimi te hangne ngi sothu ba lada ka railway lane ka omshu ka DC office na po district administration kene ka di melong bai jingkhot nak sarkar omshu nak ni ka administration ka bangini kran nak pos for bagi penpauru nak liang jungi bagi nak persya ini ka litiran jong ka DC menta kalong ba kini kran kerpat ingi ben ailat swat tangi good strain Nandai nak liang jungi ki seng balang hi kumala kran i ba Ferdinand menta kalong ba nakaliang jungi hila kalong ya good strain do nakaliang jungi nom island namar midot kamsa ya kaan ke bandiadai ke jai benriu ke jungi hadian kata kalayo ai taki an ke bandiadai ke jai benriu pingin saya keren pat ya kata ka
jing don kam habidi ba strain ane persidar train pat ni sekren pak hadian don kam sai ka an bani dai ka jai beliau ni kom yang seng tam nak KSU buat ke message ka sarkar kalau kami nilai ki usdam arja khnyo berpercaya rel hadin bangi shwa bangin wan ya ka inspection buat kan konsil hamtu lak pau shai bagan konsil khamai kanuno ka musi buat haju opor hagi benai gimana usdam arja khnyo naime nyo i ba ka sarkar kan le ka bor Penaliang jungi KSU atau pon hi persya bat kumba saupo san pungut ki dekhot jong ka district apo jong ka ribhoi jungi ki syakem bat kai ga message ka banga wa sko spi numba jungi kalong balada ka sarkar kale ka bor nang liang jonga ba jungi baro ni syong sau benai apo along ni syong khatsan sngi apo ing bendi ginang kloi ban syong palat ban ya kataru dada ka sarkar kale ka bor lada kam sngap bat lada kam buram ya ka sentiments jong ki pai ba jong ka dong ribhoi bat ka jelahi bro